mwene data yangu uze mwene data ushirikiane na mimi ufatane nyenanje inaweza kuwa vizuri zaidi byari kuba byiza wala ushirikiane cyangwa ufatanye na maneno ya Mungu zaidi n'ijambo ry'Imana birenze uamini neno la Mungu wizera ijambo ry'Imana utaona baraka za Mungu uzabona imigisha y'Imana utaona uzuri wa Mungu uzobona ubwiza bw'Imana utaona wema wa Mungu uzobona ubushobozi bw'Imana utaona ishara za Mungu uzobona ibitangaza by'Imana na kwa hiyo zaidi ya yote kubw'ibyo ibirenze utaona uzima wa milele uzobona ubugingo buhoraho budashira muri Yesu Kristo. Kitu cha kwanza kintu cha mbere kuwapendwa wa msalaba kuba inshuti z'umusaraba na kwa wengine wote kuno kubandi bose wote wenye wako wanatusikiliza abantu bose bariko baratwumva wenye wako wanafuatana pamoja nasi abantu bariko baraturakurikira. Kitu cha kwanza tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kitu cha mbere turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Na tunawapenda sana kandi turabakunda cyane. Tunawapenda sana wandugu, turabakunda cyane bene data, na amini ya kwamba Mungu anawapenda sana, kandi nizera yuko Imana ibakunze kuruta uko tubakunda. Na kwa hiyo wenye wanatusikiliza katika nchi yetu ya Rwanda, abariko baratwumva bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, na wenye wako natusikiliza wenye wako nje ya nchi ya Rwanda, n'abatwumva bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, wenye wako katika nchi jirani, abari mu bihugu bibanyi canke ibituranyi, na wenye wako mbali na ujirani, n'abari kure y'ububanyi n'ubucanke ubuturanyi. Kwa hiyo tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ibyo mwese turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amani ya Yesu Kristo uwe pamoja nanyi. Amahoro y'Imana abane namwe. Na kwa hiyo sasa tunaenda kusikiliza neno la Mungu. Kubw'ibyo tugiye kumva ijambo ry'Imana. Na neno la Mungu hili n'iri jambo ry'Imana ni lizuri zaidi sana kwa mwanadamu yoyote. Kandi ni ijambo ryiza ku mwana w'umuntu wari we wese. Na neno la Mungu aliyeumba mbingu na dunia, ijambo ry'Imana giwaremye ijuru n'isi, ni la samani kwa mwanadamu, kandi ni ry'agaciro ku mwana w'umuntu. Sasa kwa hiyo tunaenda kulisikiliza. Ngibyo tugiye kubyumva. Inaweza kuwa vizuri sana ndugu yangu ufatane nalo. Byari kuba byiza mwene data ukurikiranye naryo, kwa sababu ukifatana nalo kuko urikurikiranye litakusaidia, liragufasha. Hata na mimi katika maisha yangu nanje mu buzima bwanje limenisaidia sana, ryaramfashije cyane, na limebadilisha maisha yangu, kandi ryahinduye ubuzima bwanje. Kwa sababu nikikumbuka awali kuko iyo nibutse kera mahala nilipokuwa, aho narindi, nilikuwa sehemu pabaya sana, nari ahantu habi cyane cyane, lakini ariko kwa sababu nimemwamini Mungu, kuko maze kwizera Imana aliyeniumba, yaremye ijuru, yule aliyekuumba yandemye kandi na uyakuremye. Kwa hiyo kubw'ibyo lilibidi sasa lile neno limenisaidia likanibadilisha, byatumye ririya jambo rimfasha kandi rirampindura. Nekyo kumba limenibadilisha, uko ryampinduye inaweza kuwa vizuri zaidi sana ndugu yangu, byari kuba byiza nawe mwene data, na wewe likubadilisha, nawe liguhindure. Kwa sababu likikubadilisha, kuko liguhinduye, utakuwa mtu wa samani, uza kuwa agaciro, utakuwa wa samani, uza kuwa agaciro, kama jinsi na mimi vileo uko nanje uyu munsi mtu wa samani, wa agaciro, kwa sababu kuna kwenye Mungu alimenitoa, kuko hari ahantu Imana yankuye, kuna kazi Mungu ametenda ndani ya maisha yangu, hari igikorwa Imana yakoze ku buzima bwanje, alinibadilisha maisha yangu, yahinduye ubuzima bwanje. Awali nilikuwa bandia sana, kera nari umuntu mubi cyane, nilikuwa bandia sana, nari mubi cyane nimetumia mambo tofauti, nakoresheje ibintu bitandukanye, nilitumia ulevi wa bangi, naranyoye, narabaye imborerwa canke umusizi w'urumogi, tumia ulevi wa pombe tofauti, nakoreshe nagize ubusinzi canke kuboregwa kw'inzoga zitandukanye. Ariko uyu munsi ndashima Imana yo mwijuru, kwa sababu amebadilisha maisha yangu, kuko yahinduye ubuzima bwanje.
awali sikukuwa na amani. Kera ntabwo nagira amahoro. Nilikuwa natembea sina amani. Nahora ngenda ntagira amahoro. Lakini kwa sababu nimekutana na Yesu, ariko kuko nahuye na Yesu, nikamkubalia Yesu abadilishe maisha yangu, ndamwemerera Yesu ngo ahindure ubuzima bwanjye. Hivi leo nina amani. Uyu munsi mfise amahoro. Hakika ndugu yangu, kubyukuri mwene data, leo nina amani. Uyu munsi mfise amahoro. Ninakushuhudia ni ukweli. Kandi ibyo ndikunda gushingiramo intahe n'ukuri. Unatoka ndani ya moyo. Biva mu mutima wanje. Kwa sababu ni mambo nimeyapitia ndani. Kuko ni ibintu naciyemo. Na nilikuwa na marafiki wengi sana. Kandi nari mfise inshuti nyinshi cyane. Majambazi, abasuma, abajura, iyo basinza, imboregwa, watumia bangi, abanywa rumogi, watumia hata kokaine, abanywa na makokaine, hata wenye kutumia yani ile wanaita kubel, na baza bakoresha bimwe, bakoresha makubel. Nilikuwa na marafiki wengi sana, nari mfise inshuti nyinshi cyane. Lakini wakati nilipobadilika, ariko maze guhinduka, hao wote wamekuwa maadui zangu. Abo bose babaye abanzi banje. Kwa sababu walikuwa kija, kuko iyo baza wananijulisha seme jamaa twende katika ile sehemu yetu, bo baza bambwiye ati tugende hantu hacu, no wakatalia, ariko nkabankira, wananishika kama adui, bakaza bamfata nk'umwanzi. Lakini nina furaha kubwa, ariko mfise umunezero munini, furaha kubwa, umunezero munini, kwa sababu awali sikukuwa na amani. Kuko aho mbere ntabwo nagira amahoro. Nilikuwa natumia ulevi, nariko naraboregwa cyangwa n'abumusinzi, nilikuwa natumia bangi, nyurumogi, lakini sikukuwa na amani, nta mahoro nagira. Sikukuwa naweza kujuzia suruali nzuri, ntabwo nashobora kuba no kwigurira ipantaro nziza, sikukuwa naweza kujuzia hata kiato kizuri, ntabwo nashobora kuba no kwambara ikirato cyiza. Lakini kwa sababu Yesu amenibadilisha, ariko kuko Yesu yampinduye, leo ninaitwa kiumbe kipya. Uno munsi nitwa icyaremwe gisha. Leo ninaitwa mwana wa Mungu. Uno munsi nitwa umwana w'Imana. Kwa vizuri na wewe ndugu yangu, byari kuba byiza nawe mwana mwene data, ndugu yangu, uze mwene data, ushirikiane na mimi, ufatane nyenanje. Inaweza kwa vizuri zaidi, byari kuba byiza wala ushirikiane cyangwa ufatanye na maneno ya Mungu zaidi, n'ijambo ry'Imana birenze. Uamini neno la Mungu, wizere ijambo ry'Imana, utaona baraka za Mungu, uzabona imigisha y'Imana, utaona uzuri wa Mungu, uzobona ubwiza bw'Imana, utaona wema wa Mungu, uzobona ubushobozi bw'Imana, utaona ishara za Mungu, uzobona ibitangaza by'Imana. Na kwa hiyo zaidi ya yote, kubw'ibyo ibirenze, utaona uzima wa milele, uzobona ubugingo buhoraho budashira muri Yesu Kristo. Sasa kwa hiyo acha tusome neno la Mungu. Ibyo reka dusome ijambo ry'Imana, tusikele neno jinsi litakavyotusaidia. Reka dusome kugira twumve icyo ridufasha. Neno la Mungu litatusaidia. Iri jambo riradufasha. Basi tunaenda kusoma neno la Mungu. Basi tugiye gusoma ijambo ry'Imana, maandiko matakatifu, mu byanditswe byera. Neno la Mungu lililoandikwa na mwandishi anaitwa Matayo. Ijambo rigiye y'umukozi w'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Acha tusome kitabu cha 25. Turasoma mu butumwa bwiza igice cha 25 kwa mstari wake wa kwanza. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Msomaji atufikishie pale kwa mstari wake wa 5. Reka dusome tugeze ku murongo wa 5 mu izina rya Yesu. Haya, karibu msomaji. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baje gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Amen. Amen. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Amen. Amen.
Kwa hiyo tunasoma, tumesikia neno la Mungu. Kubw'ibyo turiko turumva dusoma ijambo ry'Imana. Tunaona hapa Biblia inatuambia palikuwa mabinti 10. Biblia iratubwira yuko hari abakobwa 10. Hawa mabinti 10, aba bakobwa 10 walikuwa katika ulimwengu wenye tumo ndani. bari mu isi nkuko natwe tuyirimo. Walikuwa mwa hii dunia yenye tumo ndani. Bari muri iyi si natwe turimo. Wote walikuwa pamoja. Bose bari hamwe. Ila sasa mwa mabinti 10, ariko muri abo bakobwa 10 palikuwa wenye busara, hari abanyabwenge, na palikuwa ndani na wajinga, kandi harimo n'abapfu. hao tunaowaita wapumbafu. Abo twita ibicucu cyangwa ibijuju. Unajua wapumbafu? Urazi ibijuju Ni hawa ndugu, n'aba bene data. unawaeleza neno la Mungu, ubabwira ijambo ry'Imana, anakueleza setoka huko, nakubwira ati genda, mambo yenu ya waporo tunayajua, ibyo ni byanyu by'abakizwa turabizi, tunafahamu, turabyizi, hamna tatizo, nta kibazo. dunia leo ni kujifurahisha, isi umunsi ni kwinezeza, dunia leo tunakwenda na vinavyoendelea, tugenda isi iki gihe tugendana n'ibigezweho, tunaenda na vya kisasa, tugendana n'iby'igihe. hayo mambo yenyewe ya waporo, ibintu byanyu by'abaporoti wapi kabisa. hapana. Huyo ni ujinga ndugu yangu, ubwo n'ubujuju huyo ni upumbafu, ubwo n'ubupfu. lakini mwenye akili, ariko umunyabwenge anasikiliza neno la Mungu, arumviriza ijambo ry'Imana, anatafakari neno la Mungu, akiyumvira ku ijambo ry'Imana. Unajifikiria je, ugatekereza iki katika ulimwengu wenye nimo ndani, iyi si ndimo, mwisho wangu ni wapi? mbega iherezo ryanje ni irihe? Leo uri umunsi Mungu akiniita, Imana impamagaye, nitakwenda wapi? noja hehe? Nitakwenda kwa Mungu, nzoja ku Mana, wala nitakwenda kwa shetani? canke noja kwa shetani? Lakini sasa, ariko rero waweza kuwa vizuri, biri kuba byoba byiza. ndugu yangu, tafakari mambo hayo, mwene data, wiyumvire kuri ibi bintu, sababu kitafakari mambo hayo, uko ni wiyumvire ibi bintu itakusaidia bizogufasha. kama jinsi hawa binti 10 nkuko bano bakobwa walikuwa 10 pamoja, bari kumwe, lakini wenye busara ariko abanyabwenge wakasema, la, baravuga ngo mwa hii dunia mw'iyi si tuko wapitaji, turabarengana. Bwana, ikiwa kwamba tuko wapitaji, niba turabarengana, kwa hiyo acha kubw'ibyo mureke tutengeneze maisha yetu, tutegure ubuzima bwacu, acha tuandae maisha yetu, tutegure ubuzima bwacu. uyu mukwe, uyu bwana harusi, umukwe, kwa hiyo kubw'ibyo ametueleza yatubwiye tukeshe, reka kwamba tukeshe, reka dutarame, na ametupa mataa, yaduhaye amatabaza, ametupa yaduhaye amatabaza. Acha hizi taa zetu, kugira ngo amatara yacu tusichunge sana, reka tuzirinde cyane, tusichunge sana, tuzirinde cyane. Wapumbafu, ibijuju, wale walipewa mataa, abo bahawe amatara, wakasema hamna tatizo, baravuga ngo ya nta kibazo. Dunia leo isi ni kujifurahisha, no kwinezeza. dunia leo ni kula kirori, no kwirira ikirori. Ndio jinsi ilivyo hata nyakati za leo, ni kwisi imeze muri iki gihe. Ndio sababu ndugu yangu, nico gituma mwene data, wote walikuwa pamoja, bose bari hamwe. Walipokuwa pamoja, bamaze kuba hamwe, bwana harusi akawaeleza, mukwe arababwira, chukueni mataa, akira mufata matabaza taa zenyu zizidi kwa zinawaka, amatara yanyu akomeze kwaka, ninaondoka, ndagiye, ipo siku ndakuja kuwachukua, hari umunsi nzoza kubatora, nikija kuwachukua, ninaza kubatora, nitawapeleka sehemu pazuri, nzobatwara ahantu heza, mahala pa mapumziko, ahantu h'uburuhukiro, pasipokuwa na matatizo yoyote, ahantu hatari ibibazo ibyo ari byo byose, pasipokuwa njaa, ahatari inzara, pasipokuwa malalamiko, ahatari ibibazo bitandukanye, kwa shida yoyote, hatari ikibazo cyo cyose. Kwa hiyo nitakuja kuwachukua, kubw'ibyo nzoza kubafata, wapeleke katika mji wa mapumziko, nzobatwara mu gihugu cy'ukuruhuka. Basi kwa hiyo
kw'ibyo wale watano bajya batanu wenye busara b'abanyabwenge wakazingatia. barayafata, Walipozingatia bamaze kuyifata wakachunga sana, barabitwara neza, wakaendelea wanakeshea maisha yao, babandanya rero bateramira ubuzima bwabo, mafuta yao amavuta yabo wakaendelea wanayachunga sana, babandanya bayarinda, wakaendelea wanaomba Mungu wa mbinguni, babandanya basenga Imana, wakaendelea wanamuita Mungu Baba, bakomeza gusenga Imana wakaendelea wanakeshea maisha yao, bagenda bateramira ubuzima bwabo. Walipoendelea wanakeshea maisha yao, bamaze kuba bateramira ubuzima bwabo, wale watano bajya batanu wakasema la, baravuga ngo wale wapumbavu sasa wakasema tunachelewa, bavuga ngo twaratinze, twende kula kirori, tugende kwirira twende ikirori, kujifurahishe, twinezeze. wakaenda wakajifurahisha, baragenda barinezeza, walipojifurahisha bamaze kwinezeza, wale watano bajya batanu wakasema baravuga ati lazima ulimwengu ni kujifurahisha, mu kuvuga mu isi ni kula kirori, mu isi ni kwirira ikirori, dunia ni kula ambiance, kwirira ambiance. na ndio jinsi ilivyo ulimwengu wa leo, kandi ni kwisi umunsi imeze. Lakini sasa ndugu yangu, ariko umunsi mwene data, nakuja kukukumbusha, ndaje kukwibutsa, Yesu anakuja, Yesu araje, Yesu anakuja, Yesu araje, Yesu anakuja, Yesu araje. Ingekuwa vema byari byiza akukuti agagusange umekesha, ingekuwa vema byari kuba byiza akukuti uko tayari, agusange witeguye, kwa sababu ukiwa tayari, kuko umaze kwitegura, ipo siku hari umunsi Bwana mabwana, umwami w'abami atasema mwanangu, araza kuvuga ngo mwana wanje umelia sana, wararize cyane, umenyanyaswa sana, warababajwe cyane, umesumbuka sana, warababaye cyane, umekataliwa sana, warababajwe cyane. Jo mwanangu, nuze mwana wanje, jo twende sasa, uze tugende, twende katika mji wa mapumziko, tugende mu gisagara canke mu muji w'uburuhukiro. Ndipo pale parapanda italia, niho impanda canke inzambi zovuga, parapanda ikilia, inzamba niyavuga impanda, tayari abantu bazoba biteguye, ndipo watamlaki Bwana Mungu, niho bazokwakira umwami w'abantu. Lakini wale waliosinzia, ariko bariya bari basinziriye, wale waliosinzilia katika ulimwengu wa leo, abari basinziriye mu isi y'umuntu, wale wenye mataa yao yamezimika, abari amatara yabo yazimye, watakuja kushtuka, bazoza kwisanga bibi harusi umukwe amenyakuliwa, yakiriwe umugeni, ametwaliwa na bwana harusi, amaze gutwagwa n'umukwe, kwa sababu bwana harusi, kuko umukwe atakuja kuchukua bibi harusi, azoza gutwara umugeni mwenye yuko tayari, witeguye. Sasa ndiye sababu ndugu yangu, nico gituma mwene data, usizubalishwe na mambo ya dunia, muze utangazwe n'ibyo mu isi, usipotezwe na mambo ya dunia, ntuze utakazwe n'iby'isi, keshea maisha yako, nuteramira ubuzima bwawe. Na mimi nikeshea maisha yangu, nanje nteramira ubuzima bwanjye, na mimi mhubiri niko mbele zako, nanje umuvuga butumwa ndi mbere zanyu, inabidi na mimi nikeshea maisha yangu, birakwiye yuko nteramira ubuzima bwanjye, sababu nisipokeshea maisha yangu, uko ni ntateramira ubuzima bwanjye, bwana harusi akija, umukwe niyaza akikuta nimesinzia, niyasanga sinziriye, ndugu yangu, na mimi nitaachwa, mwene data nanje nzorekwa, ila mimi nikiwa niko tayari, ariko ninaba niteguye, na wewe ukiwa uko tayari, nawe ni waba witeguye. Haleluya, 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 haleluya. Ndugu yangu, tutamlaki Bwana mawinguni, mwene data tuzomwakira umwami w'abami kubita, tutenda katika mji wa mapumziko, tuzogenda mu gisagara cy'uburuhukiro, tutenda kula raha ya milele na milele, tuzogenda kwakira umunezero w'ibihe bidashira. Kwa hiyo ndugu yangu, kubw'ibyo mwene data, birakwiye kuba tayari, na mimi niwe tayari, nanje nitegure, tumlaki Bwana mawinguni, tumwakira umwami w'abami, sababu anasema anakuja, uko aravuga ngo ndaje, anakuja, anakuja. Basi kwa hiyo acha tuendelee kidogo, kubw'ibyo reka tubandanye tukomeze chini ya pale gisi tutakaendelea tunasikiliza neno la Mungu. Tumbe haja munsi ico havuga mu ijambo ry'Imana. Aya, karibu ndugu yangu, anza pale kwa mstari wa 6. Haravuga ngo ariko nijoro mu gicugu habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke
mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kuguru umukwe araza, abari biteguye barinjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Amen. Amena. Sasa ndugu yangu, kubw'ibyo mwene data, tumesikia neno la Mungu, tumvise ijambo ry'Imana jinsi linavyotueleza, uko ritubwira, yani wenyewe watakuwa tayari, uko abazoba biteguye, bwana harusi atakuja kuwachukua, umukwe azoza kubafata, atakuja kuwachukua, azoza kubafata. Na kwa hiyo akija kuwachukua, kubw'ibyo akaza kubafata, inabidi wewe na mimi tuko tayari. Birakwiye nje nawe ko tuba twiteguye. Kesha maisha yako, teramira ubuzima bwawe. Na mimi nikeshe maisha yangu, nanje nteramira ubuzima bwawe. Ili Bwana akija, ubwire umwamaje aje atuchukue, aza dufata, twende katika mji wa mapumziko, tugende mu gihugu cy'uburuhuko. Kwa sababu tumesikia kuko twumvise wale watano, abajya batanu wapumbafu, ibicucu walikuja kushtuka, bisanze bwana harusi umukwe amekuja yaje kuchukua wale wenye busara, yaje kuakira abanyabwenge. Sasa wale watano, kuri bajya batanu wakashtuka, bisanga. Waliposhtuka wakasema bavuga ati bwana, mata yetu yamezimika, amatara yacu yazimye, tufanyeje? Tukikora iki? Nyinyi wenye busara, mwebwe abanyabwenge, sita zetu zimezimika, amatara yacu yazimye, hatuna wokovu, ntitugira agakiza, mutusaidie, mudufashe, mje mutombeye, mudusengere, mutusaidie, mudufashe, tunakubali, muturemeye, mutusaidie, mudufashe. Lakini ariko wale watano bajya batanu wakasema, baravuga, enendeni mkatafute mafuta huko, mugende mushaka mafuta. Sisi hatuwezi kuwapunguzia mafuta, kwa sababu sisi mafuta yetu yanatosha, wokovu wetu, ukakiza kacu, tunaendelea na wokovu wetu, tunaendelea na wokovu wetu, tunaendelea na wokovu wetu. Kubw'ibyo Yesu tunamshika, Yesu turamufata, na kwa hiyo kubw'ibyo ndiye sababu nico gituma waliendelea wanawasha mataza, bakomeje batsa amatara zikendeza na waka, amatara yabo, Roho Mtakatifu, Roho Mwuka Wera akandea na bubujika ndani ya maisha yao, akomeza kuba yuzuranye mu buzima bwabo. Sasa ndugu yangu, rero mwene data, chunga sana, reba cyane, chunga sana, reba cyane kila ulichopokea, kijya wakiri, chunga wokovu, linda gakiza, tafuta wokovu, shaka gakiza, muda upo, igihe kirahari, sababu nyuma ya kifo, uko inyuma y'urupfu hakuna wokovu, inabidi wokovu, birakwiye gakiza, tafute sasa, tugashakisha, tuzingatie sasa, tugafate neza. Basi hapo kubw'ibyo aho bwana harusi akaja, umukwe araza, alipokuja amaze kuza, akachukua wale mabinti tano, afata babakobwa wenye busara, babanyabwenge, akaenda nao, aragendana nabo. Alipokwenda nao, amaze kugendana nabo, basi wale wapumbafu ibicucu wakaanza kuhangaika, batangura kubabara. Ndio gesi itakavyokuwa, niko bizoba wakati wenye Yesu atakuja, mu gihe Yesu azoza. Wengi watashtuka, benshi bazovuga, wengi watashtuka, benshi bazovuga, parapanda imekwisha kulia, impanda niyavuga, wengi watashtuka, benshi bazovuga, parapanda ishalia, impanda niyavuga, mwanzo wakimbie, batangure guhunga, bahungira mu masengero, kutafuta watumishi wa Mungu, batangure gushakisha abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu wako wapi, bavuge ngo abakozi b'Imana barihe, badusengere, kama tumesinzia, badusengere, tunajua kwamba Yesu atarudi, twari tuzi yuko Yesu azoza, sasa tunakuja kukutana, none dusanze Yesu amerudi, Yesu yaje. Sasa kwa hiyo kubw'ibyo, acha sasa tutafute watumishi wa Mungu, dushakisha abakozi b'Imana. Sasa utakuja kutafuta mtumishi wa Mungu, aho uzoza gushaka umukozi w'Imana, igihe cyarenze. Ndugu yangu unanisikiliza, mwene data, ndugu yangu unanisikiliza, wewe unyumva, sikiliza, umva, tafuta Yesu, shaka Yesu, muda upo, igihe kihari, mzingatie Yesu Kristo, muda upo, Yesu bigishoboka, tafute
Yesu muda upo. Mugishakishe Yesu bigishoboka. Muda ndio huyu. Umwanya n'uyu. Muda wo kutengeneza maisha. Ni igihe cyo gutegura ubuzima bwawe. Muda wo kumshika Yesu kwa mikono miwili. Igihe cyo gufata Yesu mu maboko abiri. Kumzingatia Yesu Kristo. Igihe cyo gufata Yesu Kristo. Muda wo kumkumbatia Yesu Kristo. Igihe cyo gufata Yesu Kristo. Muda ndio huyu. Igihe ni iki? Ndio huu. Nicho gihe. Sasa kwa hiyo ndugu yangu. Kubw'ibyo mwene data. Nasema Bwana kubariki. Ndavuze ngo Imana iguhe umugisha. Wewe unayenisikiliza. Wewe unyumva. Ndugu yangu mpendwa. Mwene data. Nasema Bwana kubariki sana. Ndavuze ngo Imana iguhe umugisha. Wewe unayenifuatilia. Wewe udukurikiye. Mungu akubariki. Imana iguhe umugisha. Ninakutakia baraka za Mungu. Ndagusabiye umugisha w'Imana. Yesu Kristo akusaidie. Yesu Kristo agufashe. Yesu Kristo akubadilishe. Yesu Kristo aguhindure. Neno hili la Mungu. Iri jambo ry'Imana. Aliyekuumba. Yakuremye. Neno hili likubadilishe. Iri jambo riguhindure. Na Mungu wa mbinguni. Ni Imana yo mu ijuru. Akubariki sana. Iguhe umugisha cyane. Nasema shalom shalom. Ndavuze ngo shalom shalom. Bwana awabariki sana. Imana ibahe umugisha. Acha tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Acha tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Turagiye gusenga Imana. Acha tufunge macho yetu tuombe Mungu. Reka dufunge amaso. Asante Mungu Baba. Turagushimye Imana. Asante Mtakatifu. Turagushimye Imana. Baba Mungu tunakushukuru. Turagushimye Imana. Asante kwa neno hili. Turagushimye kubwira ijambo. Neno hili Bwana. Iri jambo Mana. Acha lisaidie maisha yetu. Reka rihindure ubuzima bwacu. Neno hili lisaidie maisha wenyewe wako natusikiliza. Fashe ubuzima bw'abari ko barakunda. Neno hili iri jambo libadilisha mioyo mingi. Lihindure imitima ya benshi. Mungu tusaidie. Mana dufashe. Ili tubadilike. Kugira ngo duhinduke. Ili tukeshe maisha yetu. Kugira ngo duteremere ubuzima bwacu. Kwa sababu muda tusiyejua. Uko igihe tutazi. Unakuja upesi. Uraza witeguye. Unakuja upesi. Uje udatinze. Mungu asante. Turagushima Mana. Baba tunakushukuru. Turagushima Data. Bariki wapendwa. Hezagira bene Data. Wote wamesikia neno hili. Bose bumvisira ijambo. Yesu wasaidie. Yesu bagire neza. Uwawezeshe. Ubashoboze. Na watakia amani na baraka. Ndabafurije amahoro n'imigisha. Na wapendwa wanaotufuatilia. Namwebwe mudukurikira. Tunaombea wachukua sanamu. Turabasengera bafata amashusho. Na wao Mungu tunawatakia amani na baraka. Nabo tubasabiye amahoro n'imigisha. Mungu abariki. Imana ibahe umugisha. Wanaotusikiliza Mungu abariki. Abatumva Imana ibahe umugisha. Asante Mungu. Urakoze. Tunaomba tukishukuru. Turasabye dusenga. Kwa jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.